barka modon ko menen ɓuuri on weltanagol par ce que sena mo yugol ko mo ngara hanɗo ɗen sina hara ko gonga ɓe yaade marɓe jikke ɓe watta siga ɗum nen donc meɗen weltani on Allah windan on baraji e okkoran joddi aljanna amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Madame, on est ravi de vous avoir rencontré ici et que vous faites partie et que grâce à Facebook, beaucoup de vos sœurs vous verront et ils vont vous écrire. Du coup, on vous remercie d'avoir quand même participé et d'être là parmi nous pour fêter ensemble et montrer que la Guinée c'est une famille, montrer que la Guinée nous sommes tous un et on vous remercie. Moi aussi je suis très content de voir tous mes compatriotes et je remercie tout le monde. D'accord. Et je salue toute la Guinée. D'accord. Pas seulement le peuple, les manifestants. Bien sûr. On est tous de la même famille. D'accord. Ok. Madame, haray trésorier e ɓadega trésorier si mbuɗi majji haray ɓe ɗaɓɓitoya e on Allah waɗi honno goɗɗo doola on won trésorier haray mi weltike ber financement ko finance ɗon ko e fi nema on weeli mi weltike on weltanama meɗe yeeli yo mojobere nde yaaru yeeso ara mene kadi ara mene ko menen ɓuuri weltade déplacement ko waɗɗon ko harɗon ɗo ɗum ɗo haray ko buyno haray onon kadi o weltanama ala nawru yeeso albarka buy mi weltike aray onon kadi mi weltanike on jarnama aray ne yi cuɗaɗi mon ɗin conciɗin tigi tigi naamu fulɓe ɓe labama machallah ɓurata ɗo en tout cas ko min ɗo représenté ɗo fo hande ɗiɗon tawa e représenté ɓe ini mojidoral fulɓe ɓe ari ɓe fof maɓe ɓe ɓorni basin e dantel ko onno ɗum ɗo woni no metti sifade eno metti sifagol ka joni ɓe accidilam min tunge mum kono labama joni noon an ari hen haddu ɗo taw min kadi mi interviewa ma bisimilla buyno landolan ka YouTube ɗo e ka Facebook ɗo est ce que ari hen no mari ɓeygu ila jombi mi jomba kon ɗum haɗi ha joni jomba feere nden newaki taw ko ɗum ɗon tun feere mbuɗɗi heɓiki ko feere heɓugol jombeteɗo min mi sikki ɓayɗa wadde interview ji buy ina yiiɗe la ɗuma ressortissant guinéen buy fulɓe buy ko honno haɗi tigi tigi on ɗiɗuɓi ɗo fof heɓa tigi tigi henanɗo men wona wasi mi yiyali ɓe mi faalete kono nini ko gonɗa ɓude ko faaleteɗo lan min no gasa faale an on mi anda haray si ɓen ɗon hiɓe faala ɓay noon minen woni ko leydi annasara ga min woniri woni kadi min lanka réseaux sociaux yimɓe ɓen sikka hara ko puydan ɗan min ɓuuri ɗuɗɗinde mum haray wona woɓɓe goo mawɓen ko ɗum ɗon hulɓintaɓe andal hara minen kadi simin heeɓi meɗen faala awa joni noon ko ma holla faale par ce que sa hollali faale no gasa sengo go kadi wata hollude mo faale bisimilla awa mi holli faale kala faalaɗo jombe ɗo ari anno ɗaɓɓude ɓeygu nani mi holli faale am ɓernde ɓutti ok merci albarka nani on jarama haray bertan ko jon ɗon kon ko jaabi ɗon ɗo kon say ko jon ɗon kon ok awa minen kam e weltani kon saabu ko ar ɗon kon ok awa haray onon laaɓe ɓen haray on weltanama ber say ko jonnuɗo men kon e ko jaabi ɗon kadi e lande amen ɗen kon ok mi weltike fota ko ar ɗon ko onon kadi on jarama bo Allah ɓeydu baraji ɗi albarka ko menen ɓuuri weltade awa albarka merci beaucoup awa haray no miñirta noon kulal ngal ko fina fama famina en e say si Allahu newni jaabi